Bisnis Samanita. Kenalkeun kuring Kaila sareng kolega Kuring Cahaya. Di dieu urang bakal nampilkeun rupa-rupa warta sareng informasi anu pikeureuseupkeun sareng ayeuna ngeunaan kajadian anu lumangsung di jero sareng di luar negeri. Pikeun ngamimitan warta isu ieu kami bakal nawan parte di sekitar pariwisata. Atmosfer anu endah sareng endah ngahias tempat indah Kebon Raya Bogor dinten Kemis sore. Kayaan anati sareng tenang di tempat wisata ieu leres-leres. Narik minat wisatawan lokal anu milarian tujuan liburan sareng keluarga sareng rerencana. Urang bakal nampilkeun informasi lengkap dina liputan di handap ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Arifin. Di sini abdi Badenaros suasana Kebun Raya Bogor. Maaf Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Tama. Ya. Boleh Pak, tolong dijelaskan tentang suasana Kebun Raya Bogor. Jadi untuk Kebun Raya Bogornya ini kita untuk weekday-nya ini kita weekday ya kalau bisa dilihat ya pengunjung masih bisa kehitung lah, mungkin karena sekarang lagi suasana udah libur sekolah juga ya, jadi lumayan banyak lah. Dan bedanya dari penampilan kita kalau weekend itu dari mana-mana pun datang nih, dari luar Bogor, Jakarta, Depok sampai ke Serang, Banten, itu banyak yang kesini gitu ya. Ini tempat wisata paling dekat kali di sini ya. Itu aja sih, kalau lihat suasana bisa dilihat sendiri kayak gimana gitu. Tapi kalau hitung banyaknya banyak weekend gitu ya. Oke Pak, nuhun ya Pak. Amin nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang teh di sini ingin bertanya, kenapa? Sebelumnya perkenalkan nama siapa? Oke, perkenalkan nama saya Adi Gustiana ya, asal dari Parung Panjang Bogor. Masya Allah. Urang teh mau tanya, kenapa milih tempat rekreasi ini di Kebun Raya Bogor? Oh, karena kan banyak ya alam, seperti kayak ilmu biologi juga ada gitu kan. Ya sejarahnya juga ada kayak makam-makam pahlawan, di mana kan ada sama sejarah Belanda juga ada. Selain itu enggak lagi ya? Ya paling museum-museum kayak biologi kan banyak ya, biologi, sosiologi kan ada semua di sini. Ada pengen pengetahuan kakak ini pengen yang namanya ada pengalaman luas. Oh, Ya ada alamnya gitu kan. oke ya. Atur nuhun ya, Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya Abdi di sini, Abdi ingin bertanya kepada pengunjung Kebun Raya Bogor. Ibu, izinkan saya bertanya, kenapa Ibu pilih untuk berkreasi ke Kebun Raya Bogor? Mohon dijawab. Di dieu teh adem, di asri pisan, enakeun, rareta banyak kenangan indah. Jadi kita healing, nostalgia, masih kena kecil bahannya, tos ameng gitu, riuh, ya, sampai ayeuna alhamdulillah panjang umur. Ya. Nah, menurut Ibu, Kebun Raya Bogor tuh hari ini gimana? Rame ya, Rame ya? rame pengunjung, semuanya cerah, semuanya bahagia, nyaman. Pokoknya favorit banget sih. Iya. Kalau boleh tanya, Ibu dari mana ini? Kita dari Depok. Akangnya dari mana? Bogor. Oh, di sini ya. SMA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, atuh Isan. Tah eta teh tadi tempat-tempat yang aya di Kebun Wisata Kebun Raya Bogor. Nuhun, Abdi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck in running from the bullets? Kata-kata hari ini dah, nggak apa-apa. Kata-kata hari ini, kata-kata hari ini. Kata-kata. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck in running from the bullets? Kata-kata hari ini. Siapa nih berapa jadi beban gitu, Be? Just stop your crying, it's a sign of the times. We gotta get away from here. We gotta get away from here. Just stop your crying, it'll be alright. They told me that the end is near. We gotta get away from here. Just stop your crying, have the time of your life. Breaking through the atmosphere. Things are pretty good from here. Remember, everything will be alright. We could meet again somewhere far away from here. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck in running from the bullets? Do you speak Sunda cenah katanya? The bullets. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck in running from the bullets? The bullets. Just stop your crying, it's a sign of the times. We gotta get away from here. We gotta get away from here. Stop your crying, baby, it'll be alright. They told me that the end is near. We gotta get away from here. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck in running from the bullets? The bullets. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck in running from the bullets? The bullets. We don't talk enough. We should open up before it's all too much. Ini jadi anak nakal dia. Will we ever learn? We've been here before. It's just what we know. Kata-kata hari ini tidak ada kata-kata yang ada